Ban kentiu ye kiriu dan sab jong kathany West Khasi Hills Southwest but Eastern West Khasi Hills District. Ka Eastern West Dance Academy kan sa panlong ye kajinga kopshat kabalah tip kum ka All West Dancing Star Season 1 lemba ka online but offline. Hakate kajinga kopshat on omsha ye kibana ki weipat ki district but on omsha ye kibala Juliet ye shimenta bat kibala pokmat hakiran san shabar jong ka jalla. Ki pai ba nang pai nang skam ne khobor nga pun presiden juga Eastern West Dance Academy nga pentip pensyai pi pai ba nang skam ne khobor ba ka Eastern West Dance Academy kan belong ka All West Dancing Star Season 1 kata ka de jin kop shat ka ba de tang barok ki west mo kata ka ba de South West Eastern West ba ka West Kasil District ya khani ka jin kop shat kan ya khani system kan ya ko ni bani kong ni ya shona ko audition kata ngi ya ko ba de online bagi namba ke send jong pi video namba ki WhatsApp namba kata audition ni sedang nak khandai tarik September kapan kot pada hafla tarik Oktober te hadin atu ngan saya semifinal raw ngi ya kunjoi namba ke jing de online hadin ya tarik ni sepentip namba namba ki SMS namba ki phone call ke grand final ipat kendong live on stage mo perform live mo perform khmat jong ki audience khmat ki judges khmat borok badan hatu kesima ka ya ka grand final ngi pat la ma decide ya ka venue ha ngi ne ka tarik bang ma decide bang ngi ha grand final kendong sport December arja ko ap ki prize jong kinong job kinong kami harom kinong job ya kadan ke bani kong ki de kalong live ho ja plus ka trophy plus bat ki certificate ti ba job bani kong ai ka kadan ka baan kan de kasana ja plus ka trophy plus ka certificate te ki balawan kadan ka balai inyo ka song tingka ba ho ja plus ka trophy plus ka certificate kin don consolation prize mo ni sa jit forward te ka jing mu jong kan ni ka Eastern West Dance Academy belong in ka All West Dancing Star kalong shi bata ban ka teo ki kena samla happy baret bagi nang mi syakmat bagi nang tos mat ban penslor ki ban iya tak sap bagi dan mang isi pun baki riu dan sap badan ni ke tan wasi brokoi ibun nak riu dan sap badan sap sha dan nata kadang ni pelong ni ka always dan sister ban ganti kena bagi nang mi syakmat ban kalong kawai kum ka platform ka ban video eta ka platform mo kata ka experience ka knowledge nang ba ka jeng kun jang fi nang ba kini ka district level mo kum syong nang ba sedang jang fi nang ka district level fi nang slow susu ban mi syakmat kum ban punya kon ki state level ne national level anata ka daw ni pelong kana ni always dan star ka ba de betang line ni district South West Eastern West bat ka West Kasel te ngakan tu kan pham ki samla ba kinang dei ban aran ba kin dei ban mi syakmat ba kinang tor syakmat ban pi be tak sap bagi ba pidan bat ka jing tu jong ni ka always dan star sa chit forward na ko ka district level ng sara apo ka state level mo kung ka jing ko na po ka state level then state level part sa jet part ki banya ko na po ka national level then tayo ni kantin nga kung tunod pa fi barok ki kon samla don sa pakshat bagi nang mismat bagi nang ya kon no de ban kan randin ibe ka sa fidan but ikijing te bakam ne afila kan phone ni nang bo ta nhau đái sáu san sáu iwe san ar san and repeat again pra nhau đái sáu san sáu iwe san ar san fill up on pa ki video jam pi ki number there's way number pra iwe lai iwe đái lai sáu đái ar lai sai xin pra iwe lai way đai lại sau đai ar lại the way number đai lại riu ar riu pra sau san sau riu if kinu ba kwa ba shimata ban hakanika always dan sister pila man pha ki view jang pi kini ke whatsapp number ba sa bangla ai mata te but kinong shimata ki debit originally ki ba shong sa ya po ko West Kasil district Southwest Kasil district but Eastern West Kasil district nginum sha ki ba na shabar but kawai tu ngapa ban chai mentang ba na kidan kato kaningot ki participant ki bala mi kman man ka jala bala mi shabar nginum sha so ki ba kin shim ta
akan ni ka show jong insya Allah kini kini fresh dan kini kidang shat ki bidang mi thamai mo bidang sedang ni kom bidang mi shmat ini kan tien dai shibun dai shat